nanseno ebon kra ebon etan politics every people kwabuduru stadiya onise ba bia wono obi afi na hwe ono na ele no ho okawaka de rosensi we family everyone fan ho on the passport adechia okawetire only say asem okam ebitumi bi owi na den aba ani before no Napo ebi ono ebi waka ebi oke eti ani si be omo Napo so obele vice president abesi omo ni bia o capital actually no ani no ho wa ile ofufu onsuya kasa on telefone biase eti ma no wa do so de otebura ana maku ana masabwa People here, it's not even talking about the opinion can have one. No man is going to face because on top of the papa, on top for whatever. Zico Plus Enterprise, I mean, can you say? Omoya installation, omoya servicing, and omosa aye maintenance. Ade bi efa pipes ho ewe efie mu de omo ebo omo ho modern pa omu a enya asem ketwa. Say ye pipes, say the pipes hihye fiem connection ni na fixtures ni na no be he no ya ma corrector tomato bia e ma ho. Ope fixture be contain nsuo ana gas so a obehwe na wadi ho dwuma e de ma onya asem ketwa. Oye toilet seat no obehwe no wasiesie ni kama no waye ne fefefe e de ma se de open ni bia no obeye no correct de ma wa wani je ebe wi opeye oye bath tubes oye washing hand basin toilet seat ohwe eye ne kama enya asam ketwa afezi so open water heater o fia obehwe aye ne kama e de ma wo enya no nko so open washing machine and so ohwe eye ho adwuma osa maintain ni kama e de ma wo after so oye installation of jacuzzi mo amope jacuzzi o mfie no and so oye ne kama siesie ne fefefe e de ma design a ope e na obeye e de ama ota aye water treatment o efie na nsu a wo use no nsu no eni aye basabasa o mpe de se ne nsu na esitie no a obe treat ne kama de ama wa nsu do betu dia ya de aboa ama odwumadie so atumi akoso oye biodigester eno na ya na dodo na fa nso o flash ya na hye omode no omoye ne papa quality na omoye de ama anya de oya na nsa busumi ba ko na afi aye basa ni nyina no omohwe ye ni ye se de be ya ebeboa na adi mfie so bebre ama so ni je awie opeye ewo ho omoye borehole drilling ope borehole so ewo adwuma mu fie ni nyina no obehwe to the kama e de ama wa wankasa so we filipa swimming pool so omoye ka ho a omsiesie ni nyina adwuma di ahodo a me so omoye se wo obi wo fie dada na asai anase enkoya ombehwe no ma fix dia ma kama na siesie abo ama bibia so tumi akoso no kwasem ba ko wo ne se mo amoye machines akese ho adwuma te se mo amotwa enuro moye enuro ewo mo companies mo amoye sachet water ene water nyina no omo machines ahodo abetumi aye sa process ni nyina dia ma afenso mo a moye drinks ahodo mo companies akese mo no o the machines atitini akese aba ode bebo sa kwa no so beboa ma odwumadie no so atumi akoso ti odi ane so befa Zico Plus Enterprise so number na no ma twetwe nkomo bebo sa kwa no so also for Poku one TV no we so here no say first time me and subscribe no like no comment no share ama foforo so je bia so wa subscribe that so like it na share ma foforo so je bia o comment ni hia me pa fabra na ye twetwe nkomo maka cho say 2024 a year full of politics because you know and I know say Nyame on the 7th of December we are all joining a queue to vote for a president Ghana for nankasa ye be choose so mamedi so nti afi we won komo the politics the do so papa na ene yenkobo ni yetiawa enema bi ekoso on the part of MPP a yanenum ne kurani I was say a secretary ne because there are some comments we have tagged them as political talk. But political talk no one here or chile bino there are some cases here ever. Asɛm na make ya ebia ubebusa wo say maybe a free MPP. Yes, the free MPP because the running mate of Dr. Bawumia Dr. Poku Prempe do na friend Napo. Napo you a very fine gentleman.
Very fine gentleman. I don't know, you can't take that away from him. Oye a manner udini dibi anymore eye. Me, I don't subscribe to any insult. My catch as a political insult, me Kofi Poku, I don't subscribe to that. It is also when you be at a part and a platform is one. So over comment national to be at me also. I don't subscribe to anybody who will come under the comment section and insult anybody. Maybe they are so. But we have to criticize constructively. You can't send me a bear. Me party say they are doing at one year castle. Napo can send me and say ma near Casamentia say, but I am privileged to have Bishop Kesia Power Menchai. Now, already he stands for the truth. No credit on the Obeka, Sabi, or no Ghana, or beer one beer, or candy batanium, or Dorubia. But then say, Assembly bar also come. Send me assembly, I didn't know credit pepper your ever. The patrol, so can I say your party? And one can be a mawa, Mr. and no credit or Cassandra, so he stands for the truth. And then when you go on a proper castle or say, NBC4. Ena ekum asofo bi e wo Ghana odifo kansa e da amwako de reference of amwako mo awonim santa so kwano so sofo amwako be di djuma pa ye ka Ghana sofo mu yi adwuma amefa ko nyaso na mi table sisters omo ono na raise table sisters enne ye to mu di wo ba bia sofo amwako MTS ye say accident ena 77 eje ne kra free ni nsem ena odifo kansa on de mi ndi eku no mi ndi eku but na pose NBC for the kum will be from Qatar. And on the kum elder, a mark so from Maku. And on the kum a so for me, I can for me any a conformity or Ghana. This I don't know. Maybe need evidence to that. No, no, the evidence have been treated. So far, I'm not going to tell you. Bishop, the agency kapa. Eda. Bishop, you have got the money. Atuba. You have got come. Now go one hour. Yeah, maybe not for one political party. Well, the voting center or come NBC or MBB. No, I pay near the tour. What I said. The matter now pass some more cocaine. Odifo. Asɛm na work. Yeah, one after. Mega mamentia what the phone now. Yeah. Na obiara subscribe to Poku TV. Yeah. You say open as a property ah. They sure say aye. Na open asɛm so a yɛmfa wada na yɛka no korrect. Ema mo se no kuro nie enso so ehye a na ko yin so a aye okay go bi no kuro wa se ne se e o pa fo ye mo tu fo ko tunufo ana me boa o tunufo ya ah o mo place according to no ye mo tu fo ka se na po ya bia o wa fie wa tike no e wa fie yes na asantino mo ke se ya tike o fie a ye se wo ni ansa ya na adini wa san o ta se wa fa sabi tete abakosem amamwe ne be amamwe because we say asantile bi hade ye amfa amamwe de eni agro na yewura efre na pono o karbo bi mo yere e sampa na podie ofifie eti sebi akanfo na ewo omani na sampa ni ya plan say e na po but na po sem bi o kan na nse no e bon kra Ebon. Na o ze yeso otu votu ni fuye ana kumasi ya aka kwa nkroma de no a agi bu wo ba bia se no be pacho mo kwa nkroma na yes o se ko bi ebi se ni o no politics adidi ni totuni ama adwini a wo se no yenene o ta se politics ebi ni Poku abuduru se bia o mi se ba bia wo no o bia fi na hwe ọmọ na ele no ho oka de ro si o eni e ko ba fa no ho on the passport ade tia o ko de tire so all you say asem o ka no e bit me bi o ni be den aba asema na Poku ga ya say e ba ko na Poku ka no what bibi e kan de ho na bibi say o evidence here no be back na one case of evidence bi o what evidence asem na o kan say NBC for na chairman utika asem just na data
na evidence bi atu back it up asa na o ka no ya ni a ya wa ye tie no ye tie ne sai abi you right because abi before the also abi before no mampon ebi o no ebi o aka ebi o kepu ebi abi you right omo ni e what abi you for me kura ne so for ma ku wo ye odi for kasa wo ye no omobusu afọ ma abotin ka say 77 ye ni hye no wawu ne NBC fo ne ko ne nti sa reportage na report bi e ti sa da ne nti kura da obi na ko na ka tene na po so so obele vice president abodi o ma ni dia o de ka ta e kire no ani na ko wa ile ai obufu onsuya kasa na bodin kasa obi Obi kasa. Ame se I say communicate with one per no. E kwa fa su why MP for so Bible say e bi bi no fa su say na sa de oni mo. O ta say o kan say no obi ti go so o yan isi me me yan isi me so me yan MP but me kan pe to nipa na me so sanity yeah so eti na no ko se me ko so me kan ti da botafo yeah Kofi na poten medi osaye oyeme owudie dokuma den abawan because abusiana o kan onso e ma nfo obusanfo ana megwa ebe busia abusiani bia ga se ampa ya jetu se amis bere kumu na ni ben ana tu obi a oni he ente bia funu se Basantalo say you say Malik Basantalo all what is not platform you so any on Abranteya or MPA who are saying oh ajusu yes you say or precise omode sa confirm no we there ewo to we here political party a could buy MP before. Oh no, it's kind of an what do you make such statements? The before the kind as in mommy. Kind with the kind of mommy. Proverbs 12. Proverbs chapter 12. That's one. That's number 1. What say? Nenkai you are odo atinatini doni. You are odo atinatini to say them can make of the Etere se wutu ye pani no ka se ma de achia no agesa ye ye be petro na ti se na po me so do ye wutu no wutu na na fon na ye amen e po fe to ko mo na se u be ni a enya u yiri ma ami bi fon ko a u ye na na ye evia e ti nai e kretu wo tai e fon to adupi any zore entam e bi se gan na le wono kofi obi MVP na yiri si MPC ni no krepa obi ya MVP ni o ya adwumawura adwumafo na wafo mo na MVP yes MP position bi o kwentino na ne wa se say wo ye o passport efi asim bi e bi fi bi na ka o jina ho on filter ho kra kakra ni me say me kasa filter me say on ye ho o ta say because o say o kana ne foreign passport obeko asem si na oko na ne manyina na busi obeko so fame the other atinatini doni dia the other atinatini america say ensomia politicians come o mo here enfino ododo ni die na dia otede ni nkan ya boa na the otede nkan say na me kan say no o ni pawo me kan say no obi to o trapa cha kuma dare e da ba Bible say because o ye why you go MPP? Because now you say that Kusia, any MP. That's very true. Yeah. If you so for what you are, where you many presidents and Kusia, now you can channel. I think you see a national. Yeah. Before you reach the crown, you put your see Rwanda. Who twos and twos? But I am what you say. Ọmọ ya kìí mine efiri ni isi o obi kẹta ọ̀dàdà o ẹnsẹ̀mùfún ẹ̀fírí pòtíṣẹ̀ sílẹ̀ ẹni mi wà nù ẹnna ẹ̀kyerẹ́ bẹ̀rùkẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rọ kúrọ̀ na yẹ̀mí ẹ̀nà yẹ
yɛ to aba ayi fɛn pass out yɛ kuru fɛ 8 ana mɛ bua police fo to di kiri pass ayɛ wa fo yɛ kuru yɛ kuru pɔpɔpɔ obi mo bɛ kɛ yɛ fi yɛ kuru yɛ yɛ ba sa chama mami ka control ibi yɛ yɛ ɔmuso pa wɔwu you can't tell them wọ́n tẹ̀lé asase nkyerẹ́ bọ̀. ẹ̀na kàmi wà fún sa. o nkyerẹ́ bọ̀ o bí ase. nkyerẹ́ bọ̀. ètùmọ̀ ní wàá di sọ́ọ́ bíi ẹ̀yìn ọ̀sẹ̀ bíi ẹ̀na bẹ́ẹ̀ kú ẹ̀na màsà bíà ikú mi yẹ ẹ̀túnà ìgbẹ́wù. tí o kuma na ọ̀sẹ̀. ọ̀dọ̀ ọ̀tẹ́lẹ̀ nìkan ni yà bọ̀. yóò tẹ́lẹ̀ nìkan ni straight ẹ̀ yà bọ̀ because ọ̀mpẹ́ ọ̀dọ̀ ọ̀mpẹ́ fìdíé ọ̀mpẹ́ yẹ papa ọ̀mpẹ́ ọ̀bá yìí ọ̀mpẹ́ ọ̀bá yìí fọ̀ ẹ̀ yà bọ̀. Because one man utimna a man of Yauka, a man ama na pop, a man ama and every way must have time, a man have woman you to never be provided. As you know, what a man in law, but we know something. Okay. What I say, your chief at Natineno. But the Odono, the Odono. Already answer because of per se on my day edo enti make say na Paul mpelifo fa ntena se na omuni me kasa e wo na nsem bi ho o se okoka mo kwa kuma no ezimafo na guy because dom guy because e di kwa kuma bi say oba baye me kese o man mu e kire o be pa e me tell you say eduma kwa kuma yo Ghana ha no no government Obi eno. Above you are what say. Why is that coming come up? Obi eno. And so you are showing a sign of disrespect. Just say. Look at the man I am from Covid share a money. Oh, Proverbs 18 verse 6. 18. Na eni komo. Verse 6. If you say Omari Omara. Ọmọ ìyẹn Mùsùlùmí máa ń yèmí bẹ́ẹ̀ bí ọkọ̀ lọ́wọ́ àgbà lọ́wọ́ rẹ̀ ní. Wọ́n sọ wọ́n ní ìdìbò ẹ̀sùn àdìpọ̀ èsì ẹ̀yẹ. Pẹ́pọ̀ rẹ̀ bí rẹ̀ yẹ pẹ́pẹ́ rẹ̀ lórí ẹ̀mọ́ rẹ̀. Yọ́n ara yọ sọ́ọ̀sì ní ẹ̀yàwó obìnrin máa ń lé. Mo jọba ọmọ náà ń gbé fún ìyàwó ọmọ rẹ̀. Agbègbè lè ń soso. Sebe lọ́pọ̀lọpọ̀ nígbàpọ̀pọ̀ kókó tẹ́lẹ̀ ní ọ̀pọ̀ sọ́rí ìpínlẹ̀ ẹ̀mẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ sáàsì ìfọ̀mọ́ ọgọ́rùn-ún sẹ́rẹ̀rẹ̀ ẹ̀yọ́sọ̀ náà ọ̀fẹ́ ọmọ fún bra ẹ̀tù ọmọ náà pẹ̀lú yẹ bùn ẹ̀rẹ̀ kyerẹ̀ báwo kó tó wọ́n sì wé ní àná ọ̀ṣẹ̀ ọdún sẹ́yìn Proverbs 80 verses ọ̀kwàsíá àmọ́ ẹ̀mà ntọ̀kwàbà ọ̀kwàsíá ló máa yẹ ntọ̀kwàbà wọ́n náà wọ́n kánú kwàsíá dé tiẹ̀ ní píkà náà báwo wọ́n fẹ́ ọ̀kwàsíá náà ẹ̀ máa yẹ adìyẹ ntọ̀kwàbà ètù wọ́n ní wọ́n ní wọ́n yẹ sure sẹ́ politicians yìí fẹ́ẹ́ ti àkùjẹ́ bẹ̀ẹ́bí ẹ̀ka tó ń fi ẹ̀kún àbà. ọ̀wọ́n náà sẹ́ni ọmọ ètùtù wọn mìíràn lò ọmọ ń sẹ́ni ẹ̀tì náà kìrìtì some sort of brown fiasco ẹ̀wọ̀ màntẹ́màntẹ́ wọn ní adìadé àṣẹ wẹ́ẹ́bí wẹ́ẹ́bí tọ̀kọ́ nkìtìnkìtì jẹ́ sẹ́ ní ìbú wọ̀ Ghana yìí náà ètù dẹ̀ ètù ní káyọ̀ sẹ́ àpèyẹ sẹ́ wàm sẹ́nọ̀ president for former bishop. anyansafo yẹ mu wáyé. ọmọ wáyé ẹbí àkókò nyansafo ọmọ wáyé. tẹ̀sí bẹ̀rẹ̀ tẹ̀sí wáyé. yóò àbí máa pè é bàbá ẹ̀kyẹ́ àsẹ́mọ̀ ẹ̀rọ bẹ̀ wọ́n ti anyansafo ọmọ wáyé. Ebi ìjọ alẹ́ kọ̀ọ̀fọ́ sí wà dá àfihàn sọ́dún mẹ́ka. Mọ́nà Catholic Bishop Conference wọ́n wẹ̀. Christian Council. Ọ̀hún wẹ̀ Pentecostal Council wọ́n wẹ̀ ọ̀hún wẹ̀. Ẹ̀yà sẹ́mu. Wọ́n fi nífẹ̀ẹ́ ẹlẹ́sìn àkàkà náà o. Màtí fẹ́ ṣe ọmọ ojú $1 million náà ọmọ di akọ yẹ sẹ́tìn LP Council. Àbànúkúrẹ́ pàrọ̀ àdàkọ́ sọ kàkyerẹ́ Napo sẹ́ Napo yẹ sẹ́rẹ́ bẹ̀ẹ́bí ni ọmọ ní ìyẹn fi yẹ ọmọ ní ìyẹn kan bẹ̀rù yẹ campaign kàdúgbò tí wọ́n yẹ ayẹyẹ abọ́ ọ̀man no
my fear education, and yet, I didn't see the same matter, my you and pa, you think and my I'm for the challenge. But then, yeah, because I want to know Friday, among minimum, and in that time, when the cool, and he said, so, the book said, or can't be better today. Sir, everything for the queen, also over there, you when you're Mukuku and so forth, or Mukuku Malam for, or Mukuku, Apple for. That was happening. Oh, and it's also what to do with you. But we want to do our last question. On the Opasiano to preference. Yes. COVID, Jamaican now, and say, yeah. They show you. Oh, the politicians now. But we need to say, NDC for so come into the Bible, so we are casting the ordinary court. No, we prove this offer evidence now. We are so many. Only say, every time you want to open anything. Only say, every time you want to. Every man make us a basin so other cardi, a cantana from Okano. If you have Baka, for Sana, no, pension, so it's over 12 days. 7 days, I hear peace. You hear some joy every day. Oh, no, you know, my one. Ah, for empty. What I say, if you say, I'm telling you, I'm coming to prayer. I tell a man coming for. I know I'm not 10 years of pension. Oh, we are one day. Let's ask him, Papa. Okay. We don't know what I say. I'm sorry to say. No, I'm sorry to say. Ijana so dunjo yin koko pa se na popon tumi e ya man anu otin na obi wo wa ni amade mu atia wa na afi yenko you na say on frɛ number no 0247 51 50 44 obia o say number ni wo challenge ni wo awo ni wo manie ni su ni popna e ya wo e ya tuma e ya sikasam akontuo e ya nkrata te se ma bere abadom ye sonia ma ipobi na de asua me ye chinchin abre mananti abre ba no ko wo sai o fie empanyinfo se kubi ye den atwaso ana sabi ya nkan mo ti so sabere ede ana abra bona ye bon ba so ye bono ankoma ya wo ene yan e tu no ni ye unom e tu fa to pa ho to pale o tu emika na offer number no Origo number na da on fa bishop da na eje sikapa nyame adom so bebo abo bia ye kama Poku TV de pede fo munye de ye na ye nka de ye entwam bi de ko bi Poku ame fa mu makra mu Poku TV.